pozdravljeni v prostorih založbe in galerije Družina. Posebej v naši sredi pozdravljamo gospoda veleposlanika Irske v Sloveniji in njegovo ekscelenco gospoda Kirana Dowlinga. Večer smo pripravili 2 dni povodu svetega Patrika, zavetnika Irske, v katerem smo pri založbi Družina tudi pravkar včeraj je prišla iz tiskarne izdali knjigo z naslovom Izpovedi svetega Patrika. Prevod iz latinščine in posebne ilustracije smo zaupali 2 nadržavnima študentoma, prevajalcu Gašperju Kvartiču in ilustratorju Patriku Benedičiču. Besedilo sta budno spremljala in pregledala dr. David Vomerin, klasični filolog, ter brat Miran Špelič, doktor patristike, tudi živa prisrčno pozdravljena. Z nami so tudi nocoj, kot ste že slišali, mladi glasbeniki, kot ste povedali, se zbirajo priložnostno, skupaj so še iz gimnazijskih let. Nocojšnjemu večeru bodo skladbami dali posebno irsko noto. Sedaj pa najprej prosim za pozdravno besedo gospoda veleposlanika. Lepo prosim. Okay, great. So, good evening, everybody. Ladies and gentlemen, I'm delighted to be here this evening at the invitation of Družina and all of the colleagues. It is wonderful that in the St. Patrick's Day period, Družina are publishing the splendid Slovene edition of St. Patrick's Confessio. This work is a unique and insightful glimpse into the life of Ireland's patron saint, with the Latin and Slovene texts appearing side by side. I know this has been a collaborative project. Happily, the persons involved are all here and will be telling us shortly how they move things forward from the initial idea to the lovely finished work that's now published. Dobro večer, gospe in gospodje. Z velikim veseljem sem danes tukaj na povabilo Družine in vseh udeleženih v tem projektu. Zelo me veseli, da zdaj v obdobju praznovanja Dneva svetega Patrika Družina objavlja izjemno slovensko izdajo Konfesija, torej Izpovedi svetega Patrika, ki je edinstveno in delo, ki daje veliko pogled v življenje najpomembnejšega zavetnika Irske, pri čemer latinsko in slovensko besedilo stojita stran ob strani. Vem, da je to projekt, v katerem so sodelovali številni. Na srečo imamo vse udeležence v tem projektu tukaj z nami, ki nam bodo tudi lahko več povedali o tem, kako so stvari stekle od začetne zamisli do tega prelepega zaključenega dela. As ambassador to Slovenia and a literary enthusiast, I am delighted that Družina, with this publication, are honouring St. Patrick, Ireland's beloved national saint, and I wish to congratulate them also for their valuable literary contribution in translating and publishing in Slovene this rare and wonderful Latin text dating from medieval times. Today is, of course, the feast of St. Joseph, or so I'm told. I'm sure St. Joseph will not mind sharing a bit of the limelight this evening with St. Patrick, who delightfully, I'm told, is also a very popular saint here in Slovenia. In the St. Patrick's Day period, the Irish and their legions of friends throughout the world love to go green, as we say, and in wetting the shamrock, as we say, and in holding big celebratory parades and cultural manifestations. Kot veleposlanik Republike Irske v Sloveniji in literarni navdušenec sem izjemno vesel, da Družina s to publikacijo obeležuje svetega Patrika, irskega priljubljenega zavetnika. Čestitam vam za ta dragoceni literarni prispevek s prevodom in izdajo v slovenščino, ker gre za redko in čudovito besedilo iz srednjega veka.
Danes je seveda god svetega Jožefa, vsaj tako so mi povedali, in gotov sem, da sveti Jožef nima nič proti temu, da nekaj pozornosti deli s svetim Patrikom, ki je, kot so mi povedali, in to me zelo veseli, tudi v Sloveniji zelo priljubljen svetnik. V obdobju praznovanja dneva svetega Patrika se Irci in vse vrste naših prijateljev po svetu radi oblečemo zeleno, kot rečemo, radi navlažimo deteljico in se udeležimo velikih parad in kulturnih prireditev. But in celebrating the authentic aspects of Irish life, of which we are all so proud, our music, our culture, and we heard such wonderful music tonight, thank you very much, our sports, our natural environment and our rich community. Also on a more spiritual level, we like to remember St. Patrick himself and the very challenging circumstances under which he arrived on our shores in Ireland. In his 2014 St. Patrick's Day message, the President of Ireland, Michael D. Higgins, rightly reminded us that, and I quote, despite the fact that he was a Roman Briton who came to Ireland as a slave, Patrick forgave his captors and accepted the Irish he encountered as his own community. In that, as the President told us, we recall the transformative power of his great spirit of forgiveness and generosity, and that it was this generous spirit that commended Patrick to be embraced as our beloved patron saint, whose name is now synonymous with an inclusive and authentic version of Irishness, including our deserved reputation as a friendly and hospitable people. Zdaj, ko praznujemo vse vidike irskega življenja, na katere smo tako ponosni, vključujoč glasbo, ki smo jo danes že lahko slišali, hvala lepa tudi za to, vključujoč kulturo, šport, naravo in našo bogato skupnost, se tudi na duhovni ravni radi spomnimo svetega Patrika in predvsem težkih okoliščin, v katerih je prispel na našo obalo. V letošnjem sporočilu v dnevu svetega Patrika je predsednik Irske, Michael D. Higgins, spomnil, da navkljub dejstvu, da je bil Britanec Rimskega cesarstva, ki je na Irsko prišel kot suženj, je Patrik odpustil tistim, ki so ga zajeli in sprejel Irce kot svojo skupnost. Prav tako je predsednik Irske dejal, da je prav zaradi tega rododarnega duha Patrika Irska sprejela kot priljubljenega zavetnika in njegovo ime je danes sinonim za vse, kar je irsko, vključujoč z našim ugledom prijateljskega in gostoljubnega naroda. In his 2008 essay, Dr. Dougie O'Goyne of the Department of Irish Folklore at the University College Dublin traces what we know about St. Patrick, including many legends that grew up about him, including in biographies written centuries after his death. These tell us, for instance, about a fire ordeal and other great contests Patrick is alleged to have had with the pagan Druids, with the saint, of course, always winning through the superior and miraculous power of Christianity. These accounts also describe Patrick as lighting the first paschal fire in Ireland on the Hill of Slane, and Patrick is also supposed, Moses-like, to have caused holy wells to spring up at different places so as to facilitate the baptism of his converts. V eseju iz leta 2008 dr. Dougie O'Goyne z oddelka za irsko folkloro na Univerzitetnem koledžu v Dublinu sledi vsemu temu, kar vemo o svetem Patriku, vključno z številnimi legendami, ki so se v njem razvile in vključno z biografijami, ki so bile napisane več stoletij po njegovi smrti. Te pričajo tudi na primer o preizkusu z ognjem ter o velikih tekmah, ki bi jih naj Patrik imel z poganskimi druidi, seveda je svetnik venomer zmagal s pomočjo čudežne moči krščanstva. Vse te pripovedi opisujejo Patrika tudi kot da je prižgal prvi paskalni ogenj na Irskem na hribu Slane. Patrik pa bi naj tudi tako kot Mozes pravzaprav odprl številne svete vodnjake na različnih krajih, tako da je lahko blagoslavljal nove vernike. Literature from the 9th century claims that Patrick spent 40 days and nights, this is a little familiar, fasting on top of Croagh Patrick, a mountain in County Mayo, and then God became worried that Patrick might die
and leave his mission unaccomplished. And so Patrick is said to have agreed to end his fast on 3 conditions. First, that the Irish people would not live permanently under oppression. Secondly, that the country would be submerged 7 years before the end of the world, and so be spared the final devastation. And finally, this is a most comforting thought, that Patrick himself would be allowed to judge all the Irish on the last day. Literatura iz 9. stoletja pravi, da se je Patrik 40 dni in 40 noči postil na vrhu hriba Croagh Patrick v okrožju Mayo. In zato je Boga zaskrbelo, da bo umrl in da svojega poslanstva ne bo opravil do konca. Zato se je potem Patrik z Bogom dogovoril, da bo končal svoj post pod 3 pogoji. Prvič, da Irci ne bodo vedno živeli v zatiranju, ne bodo vedno zatirani, da bo drugič dežela potopljena 7 let pred koncem sveta, tako da jih bo prihranjeno končno uničenje. In tretjič, kar nas najbolj pomirja, da bo Patrik tisti, ki mu bo dovoljeno soditi vsem Ircem na sodni dan. Most famously of all, Patrick is supposed to have banished all the snakes from Ireland. Some of them obviously came to Slovenia. As we probably never had any snakes in Ireland, I have to assume it was the so-called demons of paganism rather than snakes that the great man drove out of Ireland. Whatever is true and whatever may be myth, and again I'm drawing from Ohoboin, for generations of Irish people, St. Patrick is the epitome of all that is considered best in our culture. A courageous and protective figure, proficient in miracles, scrupulous in teaching, but full of human kindness and with his own puckish sense of humor. Še najbolj pa ljudje vedo, da bi naj Patrik pregnal vse kače z Irske. Očitno je nekaj teh kač se zateklo tudi v Slovenijo. Glede na to, da verjetno na Irskem nikoli nismo imeli kač, moram domnevati, da ni pregnal kač, temveč prej poganske demone z Irske. Kakorkoli že, karkoli naj bi bila resnica in karkoli je že mit, in tukaj se znova sklicujem na Ohogojna, je za več generacij Ircev Sveti Patrik osnovni pojem vsega, kar je najboljše v naši kulturi. Je sinonim za pogumnega zaščitnika, za osebo, ki je znala delati čudeže, za zelo temeljitega učitelja, za dobrotnika in tudi za nekoga, ki je imel zelo dober smisel za humor. But let me finish by coming back to the Confessio itself, drawing from what the Irish journalist and commentator Fintan O'Toole wrote in a book published by the Irish Times last year, which was entitled A History of Ireland in 100 Objects, and which naturally included the Confessio. The journalist opened with a translation into English of the Confessio's first words, quote, "My name is Patrick, I am a sinner, a simple country person, and the least of all believers. I am looked down upon by many." According to the journalist, what he termed those artfully humble words represented an immense moment in the development of Irish culture, the Confessio being the oldest surviving piece of prose writing done in Ireland, signalling nothing less than the arrival of literacy and the moment when prehistory ends and Irish history begins. Naj zaključim s tem, da se znova vrnem k konfesiju, torej k izpovedi. In tukaj se sklicujem na to, kar je zapisal irski novinar in komentator Fintan O'Toole v svoji knjigi, ki jo je objavil Irish Times lani z naslovom Zgodovina Irske v 100 predmetih. In ta je tudi vključevala konfesijo. Novinar je začel z prevodom prvega stavka iz izpovedi v angleščino, namreč: "Sem Patrik, moje ime je Patrik, sem grešnik, preprost deželan in vernik. Mnogi me prezirajo." Novinar zatrjuje, da so te ponižne a lepe besede predstavile velik trenutek v razvoju irske kulture, saj je konfesijo najstarejša proza na Irskem in je pomenila nič manj kot prihod pisane besede na naš otok.
To je torej trenutek, ko se prazgodovina na Irskem zaključi in začne irska zgodovina. O'Toole went on to say that the Confessio, paradoxically, was also, on the one hand, a dramatic narrative of the collapse of the Roman Empire, involving the kidnapping of Patrick at the age of 16 and his enslavement as a herdsman by Irish raiders who no longer feared the might of Rome, and that equally, on the other hand, as Roman power was vanishing, it was being brought by Patrick to Ireland in another form, Christianity. The Confessio is anyway a fascinating story. Ta novinar O'Toole pravi tudi, da je Confessio pravzaprav na eni strani dramatična pripoved o propadu rimskega cesarstva, ki vključuje tudi njegovo ugrabitev pri starosti 16 let, ko so ga zasužnili kot pastirja, in sicer so ga zasužnili irski upadniki, ki se niso več bali rimske moči. Po drugi strani pa je sočasno pojenjala ta rimska moč in vrnil pa jo na Irsko znova Patrik v drugi obliki v krščanstvu. Tako da je ta zgodba res navdihujoča. To conclude, thank you again, Družina, very much for translating this wonderful work into Slovene and bringing it to the attention of your Slovenian readers here. You've done a splendid job. Thank you very much. Thank you all. Še enkrat torej najlepša hvala družini za prevod tega pomembnega dela v slovenščino, zato da bodo nanj postali pozorni tudi vsi slovenski bralci. Opravili ste res izjemno delo. Hvala lepa. Thank you very much indeed. I hope the word puckish humour didn't trap you in. So, thank you very much. Thanks a lot. Hvala lepa, gospodu veleposlaniku.